turabaramukije cyane abari mu mihingo itandukanye. Yesu abane namwe. Uyu munsi tugiye gusangira inkuru y'umuntu yaratunze cyane, yari umukire. Niyo nkuru tugiye gusangira. Iyi nkuru twifuza ngo igire abantu yigishije. Iyi nkuru twifuza yuko inyuma y'iyi nkuru hagira ikintu ukuyemo. Yego, hariho umuntu yari afite amafaranga, hariho umuntu yaratunze, umuntu yaratunze cyane, yari icyamamare, yari afise ubutunzi cyane, afite kampani ikomeye rwose, yaratunze cyane, yari umugwizatunga. Ariko uwo mugwizatunga nta muryango yari afite namba. Ntabwo yari afise papa wiwe, ntabwo yari afite mama we, nta mugore yari afite, nta n'umwana yari afise, nta muvukanye n'umwe, nta n'umwe yari afise. Ariko uwo muntu yari afite amafaranga menshi cyane, yari afite kampani ikomeye rwose, yari afise kampani ikomeye rwose. Yari umutunzi by'ukuri. Uwo mutunzi ageze mu busaza, abonye ko imyaka imujanye, ageze mu busaza cyane, abonye ko imyaka imujanye, abonye yuko ata muntu afise azoraga ubutunzi bwiwe, yaciye ashiraho itangazo. Yashyizeho itangazo bakora muri kampani yiwe, abakozi babizigirwa. Arababwira ati muzoze nimugoroba muhira kuwa gatanu kugira ngo dusangire amafunguro y'ijoro. Ndabahaye ikaze kugira ngo muzoze muhira nimugoroba. Aho yasize itangazo muri kampani we, yari afite abakozi benshi cyane. Abakozi bahise bajiwe kuwa gatanu nimugoroba kugira ngo basangire na bosi. Bosi yari yabatumye ko, yari umukire rwose akomeye, yari yabatumye kugira ngo basangire ifunguro zo ku mugoroba. Muri abo bakozi hariho umuhungu umwe. Umuhungu mu bisanzwe ntabwo yari muri abo bakozi, ariko yahora aza kubafasha muri kampani. Bakamuhemba, bose akamuhemba udufaranga dukeya cyane, kubera ko uwo muhungu yahora aza rimwe muri kampani, agafasha muri kampani, agafasha abakozi bo muri kampani. Mu gihe abonye akazi kashushe, bose yaramutumako akamubwira ati ngwino muri kampani kugira ngo ufashirize abakozi, ibikorwa byabaye byinshi. Uwo muhungu yari umuyabaga akiri muto rwose, yacaza muri kampani agafasha muri kampani, hama agataha. Bose yamuhemba udufaranga duke cyane. Hama n'uwo muhungu nawe nyine ntiyasigaye inyuma, nawe nyine yaragiye kuri uwo munsi kugira ngo basangire na bosi ifungwa z'umugoroba, ari kumwe n'abakozi b'iyo kampani. Baje gufungura ifungwa zo ku mugoroba, bose banezerewe, abakozi bose bo muri kampani banezerewe. Bosi yahise ajya mu cyumba, azana ibintu bibiri. Yazanye Bibiliya, azana na envelope irimo amafaranga. Arababwira ati umwe wese araza gutora kimwe muri ibi, araza guhitamo kimwe. Abakozi barishimye cyane. Hatanguye umukozi wa mbere, ariwe yari manager wa kampani. Bosi yari yarizeye cyane kuko niwe yakurikirana kampani. Uwo muntu niwe yakurikirana byose bya bose.
yari umwizigirwa cyane kuri bose, niwe yatanguye arahaguruka, maze ahagurutse araja imbere y'abandi, hama ahitamwo envelope, atora envelope. Bose arabireba aramubaza ati kubera iki wahisemo envelope? Wa manager aramubwira ati nahisemo envelope kubera ko amafaranga nari ndayakeneye cyane. Ati nari nkeneye cyane amafaranga kubera ko nari mfise agastresse k'amafaranga, hariho akantu nashaka kuyakoza, cyo gituma mpisemo amafaranga. Ati mbe Imana iranyishuye. Ati Bibiliya nayo igituma ntayisemwo ni kubera ko ata mwanya nzoronka wo gusoma Bibiliya, kubera igihe kinini tuba turi kumwe nawe, igihe kinini bandiko ndiruka nkurikirana akazi kawe ka kampani kugira ngo gatere imbere kagende neza. Ati cyatumye ntora amafaranga igitundi kubera ko Bibiliya ata mwanya ndayifitiye. Ugira kabiri yaraje, yari umugarde koro, ahita atora nawe nyine envelope. Bose aramubaza ati kubera ko utoye envelope? Aramubwira ati nahisemo envelope kubera ko umwanya munini tuba turi kumwe nawe mba ndiko ndakurinda. Kagahungu gatoya gashitse, bose aramubwira ati weho sinirirwa ndanakubaza, ndazi ko ukeneye amafaranga, tora amafaranga wigire. Wa muhungu avuga atoya, ati je nta mafaranga ntora. Ati kubera ko mama hari ikintu yambwiye ati ninaronka amafaranga nzakugurira Bibiliya. Aravuga ati mama hari ikintu yambwiye, ati mama niyaronka amafaranga azungurira Bibiliya. Yambwiye ibanga, ati ngo muri Bibiliya hariho ibanga rikomeye, nico gituma mpisemo Bibiliya. Wa bosi yarishimye cyane. Hama wa muhungu yuguriye ya Bibiliya yasanzemwo ibintu bitangaje cyane. Yasanzemwo envelope zibiri. Envelope ya mbere yarimo amafaranga menshi cyane, amafaranga asumba yayandi incuro 10. Envelope igira kabiri yasanzemo urwandiko ruvuga ati ngo ninapfa ati ubutunzi bwanje ni buzobusigarana. Bene data, we muntu yahisemo neza. Yaravye envelope arabana Bibiliya, aravuga atoya hisemo Bibiliya kubera ko Bibiliya harimo amabanga akomeye. Bene data, muri Bibiliya harimo amabanga akomeye, ntituze turayirengagiza, muzoze tuze turayisoma kubera ko Bibiliya hahishijwemo amabanga menshi cyane. Bibiliya ni igitabo gikomeye nubwo tucirengagiza. Uyu muhungu yahisemo neza.